वाडीचो उजो आख्या गोंया बुरतो पेटलो। त्या गांवच्या लोकांनी एकवट करून रागाचो वारो सगळ्याक सुटलो। IIT प्रोजेक्ट जातलोच मुटलो, आतां ताचो पोचकोटो फुटलो। पुलिसान लोकांक कुटलो, तो आसलो करून गुटलो, आतां राणे न्हिदेंतलो उठलो। मेलावलीचो सगळो लोक आपल्याचो मेवो खूब रस्त्यार बसलो गांवच्या मोगान लासोन। ते लोकांक बोडयलो, पुलिसेन माडयलो, तेन्ना राणे खंय आसलोलो घुसोन। पाय म्हणटात टॉयलेट धुयात, पूत म्हणटात ते लायात, आतांचो रोप देंवली येता दिसोन। एली सावांक वेतलो फसोन, देखून व्हिडिओ काडटा बसोन, का पोसाद आसल्यार ते लोकांक मेव वसोन। एली सावांक वेतलो फसोन, देखून व्हिडिओ काडटा बसोन, का पोसाद आसल्यार ते लोकांक मेव वसोन। आमी झाडां सांबाळूंक जाय म्हूण इस्कॉलान आमकां एक लेसन आसलें। मोत्री झाडां ते कातरूंक सोदतात, तांकां मिसता तें लेसन मेवंक नासलें। भायले गांवांनी पळय झाडां रोवन भलायकी सांबाळता चिंतप पळय असलें। पूण गोंया झाडां मात्ता भलायकी पिड्यार कोत्ता, तर सांगा तें सुदारप कसलें। ती झाडां सत्तोरी भलायकी आसता बरी, मोत्र्यान हें बारीक नियाळा। त्रास जाता जाल्यार लोकां IIT थंयसर नाका, दुसरी जमीन तुमी सोदून काडा। एक जागो हांवें पळयला, तो गांठयांनी वयला, तांच्यो झोपड्यो तुज्यो सगल्यो मोळा। ही उतरां म्हजी पाळा, IIT बिल्ला हाडा, आनी गांठयांक तांच्या गांवांत धाडा। ही उतरां म्हजी पाळा, IIT बिल्ला हाडा, आनी गांठयांक तांच्या गांवांत धाडा। एक पुलीस जावन सोपूत घेताना सांगता पावतलो म्हूण लोकांच्या आदारा। PI सागर लोकांक माडोवपाचो, तुवें सोपूत घेतलो सांग जनवारा। तेचा आवयचे शातयेचें दूद पिवन तेचा आवयक बाडयली ऑन उपकारा। लोकांचें आयक सरकारा, ते PI सागरा नोकरेचो बेगीन सस्पेंड करा। फुडें येवन जावांनी एकवट करून गांवांनी सपोर्ट केलो मेलावलीच्या लोकांक। लोकांचो एकवट पळोवन काळजान भिरांत येवन विश्वजीत म्हणटा IIT नाका। डबल ट्रॅक कोळसो मोलें बंद करात मारून तालें, नेटान वावरात फाटीं सोरो नाका। जे माल पडटा लोकां ते आमकां गोंया नाका, एकवटान भांगाराचें गोंय राखा। जे माल पडटा लोकां ते आमकां गोंया नाका, एकवटान भांगाराचें गोंय राखा।